Ijuru imbere y'Imana bituma tuvugira n'umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo mpamya yuko izina ryaje iri ku mutima we ugavugira ntamwazi wamunyirukanaho ugavugira ntamwazi we wamunyirukanaho ijuru imbere y'Imana bituma tuvugira we n'umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo mpamya yuko izina ryaje riri ku mutima we ugavugira ntamwazi wamunyirukanaho ugavugira ntamwazi we wamunyirukanaho ugavugira ntamwazi we wamunyirukanaho Uwiteka umucamanza wabonyeho amaraso ndacira urubanza rubiwe agitukiranuka yaracumuye nkamuwe niko kunishingira ugadapfa singipfuye jena Yesu turumwe ugadapfa singipfuye jena Yesu turumwe ugadapfa singipfuye jena Yesu turumwe Uwiteka umucamanza wabonyeho amaraso ndacira urubanza rubiwe agitukiranuka yaracumuye nkamuwe niko kunishingira ugadapfa singipfuye jena Yesu turumwe ugadapfa singipfuye jena Yesu turumwe amina ugadapfa singipfuye jena Yesu turumwe ugadapfa singipfuye jena Yesu Asifiwe Yesu.
Asifiwe.
Tuseme tunaendelea. Tunataka kuombea nchi zetu za Afrika, alafu ndio tuendelee tukikaribia kutamatisha. Kuna watu tatu ambao wataomba. Hawa watu tatu watawakilisha, moja atawakilisha nchi zetu. Na nikimwomba baba yake na Diane Ngwino. Baba yake na Diane kuja hapa. Na mama yake na Fie kuja hapa mbele. Na Mwanzia kuja hapa mbele. Hawa watu watatuongoza kwa maombi, wakiombea kwa niaba yetu sisi, na wataombea vitu tatu ambao ni muhimu sana. Mana nugo bimeze bityo uri mana dacha fitimba mambo yoku ushira namenye kuto tosiga onengane namenye kuto tosiga. Hallelujah! Hallelujah! Bwana asifiwe. Amina. Yeye ataombea, baba yake na Diana ataombea nchi zote za Afrika. Mungu azipe amani, lakini sana sana nchi ya Kongo. Ndio nimeelezea kwamba mtu anahesabirika kwa mahali patatu. Nchi, wewe ni mwananchi wa nchi gani? Pili ni familia ambao umezaliwa ndani. Tatu ni kanisa. Na hivyo ndio vitu tutaombea. Wao utaombea nchi, Mwanzia, ndiko ni Mwanzia ataombea kanisa la Kristo ulimwenguni kote. Mungu atusaidie tukue na matunda mazuri kama walivyotufundisha. Tatu, mama huyu, mama yake na Fie, ataombea familia ambazo tunaishi nazo ndani. Hapo ndio kuna exercise, practice ya nchi na kanisa. Katika familia ndio practice zinafanyikana hapo. Sasa ataombea mafamilia zote waliokuwa hapa na wengine waliokuwa mbali. Mungu apeane amani katika familia. Kwa sababu niwaelezee hivi, familia zikiwa na amani, nchi itakuwa na amani. Familia zikiwa na amani, kanisa litakuwa na amani. Kwa sababu katikati ya familia hapo ndio vita vinatoka. Yeye mama ataombea hivyo. Tukianza na mzee na Mwanzia, na sisi wote tukiomba tafadhali, na wale ambao wanaketi, kwa sababu mambo hayo tatu sisi wote yanatuhusu. Hakuna mtu mwenye, kama huko ndani ya familia, uko ndani ya nchi. Kama huko ndani ya nchi, uko ndani ya kanisa. Lakini unaweza ukajifanya, lakini sisi wote tunajikuta ndani ya mambo hayo matatu. Nchi, kanisa, familia ambao unazaliwa ndani. Sisi wote tutaomba hivyo. Yeye mzee atatuongoza hivyo dakika kidogo kidogo na Mwanzia, alafu na mama huyu, alafu nitawaelezea. Tuombe sisi wote. Baba, katika jina la Yesu, Imana yacu dukunda iteka ryose, wewe ni mwingi. Data, uyu mugoroba turaha imbere y'ubwiza bwawe wa rehema. Wagurutse kukwereka ibihugu byacu kuko bizi Data. Wewe unajua kusamehe. Tudahwema kuvuga ibigwi byawe, kwa sababu tudahwema kubikwereka kuko ni wewe mhayizi wacu. Ni wewe tuzatubwira ukatwumva. Ni wewe wadukoreye pendo wako. Ibihugu byacu bitanye imbibi bifite nazidi makosa abantu tunafanya. Yabumiye ku migongo, abantu mitima ndio maana tunakuonyesha nchi zetu. Kuanzia kwa nchi hii ya Kenya, Baba, tunaiombea baraka. Tunaombea baraka nchi zetu za Afrika. Baba, katika jina la Yesu Kristo, kuna nchi ambazo zina vita, kuna nchi ambazo zina mizozano, kuna nchi ambao hazina ushirikiano, lakini tunaomba tukiombea nchi zetu za Afrika
Afrika. Baba, uendelee kutupa amani. Viongozi wetu wasikilizane. Raia wasikilizane. Maendeleo yadumu katika nchi zetu za Afrika. Kwa sababu sisi wote wa Afrika ni mtu mmoja. Lakini shetani anataka atudivaidi. Kuwe watu ambao wana matengano. Ili tusifikie maendeleo ambayo yanahitajikana. Ndio maana shetani anatuletea ubaguzi na matengano katikati ya nchi zetu za Afrika. Ndio maana kuna vita ambavyo vinaendelea katika nchi ya Kongo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninajua ya kwamba vita hivyo imbaraga zisumba byose murengezi wacu kuri n'ubugingo. Asante Yesu. Amahoro ava muri wewe. Na uwezo wa kusimamisha vita. Wewe twiringiye. Una uwezo wa kusimamisha mauaji. Amahoro ni wewe uyatanga. Una uwezo wa kusimamisha matengano. Byose bishoborwa nawe. Byose biva mu kuboko kwawe. Iyo uvuze byose biraceceka. Iyo uvuze byose biratuza. Ni wewe twiringiye nk'Imana ishobora byose. Ni wewe twiringiye. Asigaye mwami dusabye amishuri utangira umuntu kubwizina rya Yesu wa Nazareti ishobora byose. Amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante Yesu. Tunasema ni asante maana haleluya Yesu. Umekuwa nasi tangu asubuhi mpaka saa hii Jehova. Mungu, tuko mbele zako tukinyenyekea Mungu, tukisema ni asante. Kanisa lako la Kristo ulimwenguni kote Jehova. Mungu, tunaomba Mungu katupe kanisa ambalo Baba, linazaa kuna vituko ambao vinaendelea katika madhabahu yako. Kuna mambo mengi ambao si matakatifu ambao yanaendelea katika hekaluni mwako. Baba, tunalitakasa kanisa lako. Tunalitakasa kanisa lako Baba, katika jina la Yesu Kristo. Kanisa la Kristo likuwe na mwanga, likuwe na afya nzuri, watu waokoke, likuwe kanisa la kutakasa. Wacha ukapokee utukufu katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba Baba Mungu atupe kuzaa matunda mema katika nyumba yako Jehova. Wacha Baba ukatupe uponyaji katika nyumba yako. Wacha ukatupe uwisho katika nyumba yako. Asante kwa Baba wastahili. Wacha Mungu akaonekane. Wacha Baba isiwe nyumba ya mwema, isiwe nyumba ya mapangano, isiwe kanisa la Kristo katika nyumba yako Jehova. Asante kwa ajili Baba utatenda. Asante kwa ajili pamoja nasi. Asante kwa ajili utaenda pamoja nasi. Asante kwa ajili wastahili. Sifa na utukufu wacha sikakurejee. Asante Mungu maana wewe ni mwema. Na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Familia Baba, tunakuonyesha familia zetu. Katikati ya familia kuna matengano ya wazazi, mama na baba. Katikati ya familia kuna matengano ya watoto na wazazi. Utakase boma zetu. Tukiwa na familia nzuri, mambo yatakuwa sawa. Tukiwa na familia nzuri, kanisa litakuwa sawa. Tukiwa na familia nzuri, nchi zetu za Afrika zitakuwa sawa. Kwa sababu ninajua ya kwamba shetani amesamulia boma zetu. Ndio maana watu wengi wamekosa Kristo kwa sababu hawajatakasika katika familia zao. Hawajaokoka ndani ya familia. Kini tunahitaji Baba nguvu za Roho. Ariko niwe twiringiye, niwe dusaba twingize amazina shati y'umwana. Unakujua zote. Asante Yesu Kristo.
nawe Asante data Kristo. imiryango yacu Asante Asante turayizanye kuko Imana ishobora satani byose. yarayihagurukije Tuzingiye. satani urwanya ukomeye ararwanya abana akagwanya ababyeyi ariko turakurinze wowe Mana itegeka kandi urakora utegeka imiryango yacu utegeka imiryango yacu imiryango yacu ikomezwe nawe watoto wakwe na amani waokoke na baba wa mama. imiryango yacu bakire ku musingi ukomeye w'ijambo ryawe Mana yacu imiryango yacu itanga rugero mu yindi Mambo ya matengano katika familia mani ipatikane katika boma zetu. Watu waokoke wampokee Yesu kama mwokozi wa maisha yao. Familia zitakasike. Asante Yesu. Uzana amahoro arambye mu ngo, uzana amahoro akomeye Mana yacu, ababyeyi n'abana bumvikane. Mwami Yesu, satani yazanye imyuka mibi Mana mu bana, ariko turakwinginze ngo Mana yacu uganze kandi utegeke, uduha abana bakijijwe, uduha abana bumva ijambo ryawe, uduha abana Mana baba bitanga rugero. Mwami Yesu, abana bacu bera imbuto, ababyeyi bera imbuto. Mana yacu turakwinginze ngo wowe wubake Mana uyu mwuka mubi wo gusenya imiryango waje Mana turawamaganye turawuhagaritse mu izina ryawe. Uduha amahoro arambye, urufatiro rwawe rukomeye rwongere rugaruke mu ngo zacu. Mwami Yesu, ababyeyi bongere bubahane, ababyeyi bubahane, abana bubaha ababyeyi. Imbaraga zawe Mana ziganze, ubuntu bwawe butegeke. Mwami Yesu, Mana igira neza, turaguhamagaye utegeke, 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 utegeke. Jina lako linalinda. Abana bacu bari mu gusezera ihinga rimwe n'indi bagatandukana. Iyo myuka mibi turayihagaritse mu izina rya Yesu. Uduhereze Mana ubumwe twahoranye kera. Mwami Yesu, imbaraga zawe zongere ziganze, ubwiza bwawe bugaragarire mu ngo zacu, imbaraga zisumba zose zigaragarire mu ngo zacu, icyubahiro cyawe Mwami Yesu cyerekanirwe mu ngo zacu. Mwami Yesu, icyubahiro kive mu ngo kikuzamukira ari umubavu uhumura neza. Mwami Yesu, turakuraritse Mana, ni wowe Mwami Yesu uzubasha gutegeka kandi ukumvikanisha Mwami Yesu hari amakimbirane, utanga amahoro mu batayafite Mwami Yesu, kugira ngo ingo zacu zikomezwe n'ijambo ryawe. Icyubahiro nikugarukire kuko uri Imana ishobora byose. Amen. Mandela akiombea, mpe microphone. Tukisimama tu kidogo, tunataka kuombea wamama wajawazito, Mungu awasaidie wajifungue vizuri. Pia utaombea hata watoto ambao ni wachanga, Mungu aendelee kuwapa nafuu na ulinzi mkali. Na utaombea wagonjwa, katikati yetu kuna wale ni wagonjwa, kuna wengine ambao wako hospitali, Mungu wa mbinguni azidi kuwaponya. Taomba dakika kidogo sisi wote tukiomba, tukimalizia ndio nitapeana nyimbo ya tukienda kutamatisha. Karibu. Mana mu izina rya Yesu Kristo. Wamama ambao ni wajawazito, turagushima kandi turaguhimbaza Mana. Baba, tunawaweka mikononi mwako. Niwe uzutanga urubyaro mu miryango. Na kuna wengine ambao ni wewe uzutanga imbaraga mu muryango Mana. Wale ambao hawajazaa Baba unawaelewa, unawatanga ubuzima bwiza kubana. Na wengine wanakosa usingizi, lakini ninawaombea baraka. Wagonjwa ambao wako mahali hapa, na wengine ambao wako nyumbani, na wengine wako katika hospitali, abari baraneserwa. Ico gutuma uyu mugoroba tuguhamagaye Ma, utanga ubuzima kubatabufite Ma. Zigiye biganyira Ma, abamazigiye kinini biganyira barira Ma, abamazigiye kinini barwaye Ma, wakijije benshi tubireba Ma. N'uyu mugoroba urambura ikiganza cyawe kugira ngo utange ubuzima buzima, kugira ngo utange ubuzima bwuzuye, kugira ngo utange ubuzima kubihebye, kugira ngo utange ubuzima kubananiwe, kuko ni wewe byiringiro byacu Ma. Asante Kristo umwana w'Imana, asante kuko ari wowe mbaraga zacu, asante kuko ari icikoze uyu mugoroba, asante kuko uremye amashimwe y'umugoroba Ma, kugira ngo izina ryawe rikomeze rihabwe icyubahiro Ma. Mitima yacu irakwishimiye, mitima yacu irakunezerewe, kuko twakwisunze, ni wowe gisubizo cyacu iteka ryose Ma. Himbazwa kandi ushigwe hejuru, ni mu izina ryawe Yesu Kristo tubisenze kandi tuzizeye. Tushangilie Bwana kwa makofi sisi wote. Haleluya. Utapiga keyboard ukishusha kidogo.
hanyuma uchuranga imikunga yose yo guhudumia. Nabaki na muda kidogo, alafu tuendelee kumsifu Mungu kwa sababu amesikia maombi yetu. Churanga. Na tukiendelea tu kuombea mahitaji mbalimbali. Baba anasema si mimi ninasema ni Baba anasema. Haleluya. Si mimi ninasema ni Baba anasema. Si mimi ninasema ni Baba anasema. Haleluya. Si mimi ninasema ni Baba anasema. Si mimi ninasema ni Baba anasema. Pewe sifa.
mbaraga zitema, mbaraga zica inzira, mbaraga zikingura imiryango, mbaraga zimenagura inzugi zose z'abasimu n'abadayimoni.
Tunataka kurudia tena tukiombea. Kuna mtoto msichana, I think ni msichana ambaye amepotea, nimeona hata kwa matangazo, so amepotea. Lakini Mungu ambaye tunaomba, si mara ya kwanza tukiombea mahitaji hayo. Mungu anajua mahali alipo. Bwana sifiwe sana. Katika maombi haya, katika nyimbo hii, mgawanye volume, ni lazima Mungu atende miujiza, amrudishe mahali alipo, apatikane angali mzima. Bwana sifiwe sana. Mnaamini hivyo? Arudie akiwa mzima. Kuna yule ambao tumeombea alikuwa amepotea karibu miezi mingapi hivyo. Yabonetse? Good. Tunashukuru Mungu. Bwana wa majeshi upo nami, Mungu wa Yakobo yupo nami. Sitaogopa katika malisho ya majani mabichi, Bwana unilaza. Sitaogopa, hakika wema nazo fadhili zitanifuata mimi. Nitaka nyumbani mwa Bwana siku zangu zote. Haleluya! Churangira kwenye volume. Kinicho cha nyuma. Alafu tuombe hii wiki tangu kesho Monday. Shughuli zote za kesho zikuwe sawa.
tujanye ntabahari musimame waneretse ineza ineza wanyeretse ineza iyambaye wanyeretse ineza ineza wanyeretse ineza waneretse ineza ineza waneretse ineza waneretse ineza ineza waneretse ineza ihambaye waneretse ineza ineza waneretse ineza waneretse ineza ineza waneretse ineza ihambaye 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 waneretse ineza waneretse ineza ihambaye waneretse simama tombe ubuntu bwawe nibwo bwangiza uwo ndiwe mana ubuntu bwawe nibwo bwansuye mana we bwanguye kure bungira umwana mu rugo arugenda nebe mana ubuntu bwawe nibwo bwangiza uwo ndiwe ubuntu bwawe nibwo bwansuye mana we bwanguye kure bungira umwana mu rugo arugenda nebe mana
ineza ineza wanyeretse ineza ihambaye wanyeretse 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 ineza ineza wanyeretse ineza ubuntu bwawe nibwo bwanzuye mana we bwanguye kure ungira umwana mu rugo none ugenda neza ubuntu bwawe nibwo bwangize ndiwe ubuntu bwawe nibwo bwanzuye mana we bwanguye kure ungira umwana mu rugo none ugenda neza ungira umwana mu rugo bwanguye kure ungira umwana mu rugo ugenda neza wanyeretse ineza ineza wanyeretse ineza wanyeretse ineza Maguruke tudatinda kubera abana bakristo baba basa n'abateze bisho abovuga gatoya ngo hari akazi ke ariko acuranga akavuga ngo simama amaso yarabibonye bantu bahagaze muhaguruke ni handi ntimuraramo ubuntu bwawe nibwo bwangiza uwundi we ubuntu bwawe nibwo bwangiza bwanguye kure ungira umwana mu rugo none ugenda nemye kara karimbo rumengera avuze minota mike punguza volume utaha kingure utaha genda
Baba, katika jina la Yesu tunashukuru kwa yote ambayo umetenda. Nashukuru kwa ibada nzuri ambayo umetupea. Jina lako liinuliwe juu milele na milele. Macho yetu yameona wokovu wako. Tumegusa na mikono yetu. Roho zetu zimefeel. Tuko na testimony. Tukiwa mbele yako tunajihisi kama washindi kwa sababu wewe umeshinda. Umeshinda kifo na mauti. Umeshinda yote. Ndio maana unatupa furaha wakati hakuna furaha. Unatupa furaha wakati kuna shida. Ela molabo. Ene lisaido bela. Bina akoba mina zerido. Obedere zalage. Font pétis. Je des alamina l'ouvert. Sakuda bolai. Enda la bobai nakalai. Tut. Hut. Izina rya Yesu Kristo. Mbaraga z'Imana zikorera. Nguvu sila boba. Indubima lako gerizaramo. Amaso. Asante sana. Tunashukuru kwa yote ambayo umetenda. Oh 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 oh. Mwende na amani ya Yesu. Mungu awabariki mahali mnaenda. Tumewaombea baraka. Ninawatakia amani na baraka katika wiki hii ambayo tunaanza. Iwe wiki ya majibu. Mungu awaonekanie mahali mtaenda. Mungu awabariki. Amen.